kesururam teh. Kalau abang mau kumba bam itu lollipop teh. Bang kuat si uban say. Nak longgu mutu baik. Sejing ruai ru. Halo perluk session mo priang sngo bhai pi chakani ka channel ta kani ka video ru ngin le reaction ya ka we ka music video ka ba ai ka teng lenti becengai tip ka cengai kat sai mo ta ka lenti ngar ngam tip namar ngampat yo i mo ya ka full video ngatang syo i tiak kum tu pat ya ki jingruai ta ngala sai sngap ni ya ki video pat ngampat pe hadu full mo dan tong tahi ngampat slim su ya por te perlok sampai hadu bukut na skip ya ke video bat sa ai ke jing krisan ke jong pi perlok te tong tahi min sedang no ke video mo lenti becengai khai jadi aktor semua jadi hari mau lenti becengai lari banyak kisah dari so apa wara bisma belum Kena nama Tegaru lagi Kiki telah best lama
Syong. Jing bang ngam khuzai dagi pi balong dong pi ba pin serpa man sim kada sim jaka bangan jetian hap daing jing Aktor ika barhem Tom nas donong me mo. man sim kada sim jaka bangan jetian hap daing jing ika barhem Pengertian keren. Singer ram siang adalah pitha liang jing ruai mo. Perlok. Halo perlok kumno pilong mo. But kumno pi ngeu mo ya kini ke jing ruai but kumno pi yo I sa komen pat hapok ke description mo. Perlok. Nak wei ke por ru sing bhai ke jing Christian ke jong pi but ya ke video ru Nih scam mo hila internet hi surjung ram mo ka best pat kom edit ngamla batai mo kala internet sisa te perlok tangum tai perlok te sa ai jingsan ke jong pi nego we por bat ngam slim shu man ngin sempat ha ka we pat ka video mo tip ka video ka ba kum ke rungam tibra na ba syong ha kamon mo ka jingle bat ka jing penlaj ya ka video te perlok tang tai sa ai ka jing san jong pi na ko por in sa kendu pat ha ka we ka video mo perlok bye bye